Thabarĩ ya athii arĩa mekũhũthagĩra barabara ya Nairobi gũthiĩ Naikuru ĩthatĩire mwena wa Naivasha thutha wa kũhingwo gwa barabara ĩno kuma thinacara cia kĩroko, athii magĩcũngĩrĩrwo gũkwama jamu-inĩ ĩrĩa kũnyitanaga o ũrĩa kũrakĩa kumana na wĩingĩ wa ngari. Kwa nenda Kakamega. Sasa tulifika hapa saa 12 asubuhi, tumekaa mpaka sasa. Tunajua tutafika namna gani, na mimi nilikuwa naenda Matanga kuanzia 6 mpaka saa hii, na hii ni saa hii ni kama inaelekea saa 7. Tumekaa hapa, hata saa hii mimi sijakunywa mpaka chai kuanzia asubuhi. Wakati nilikuja hapa gari zimejaa kwa barabara, hakuna mahali ya kuvuka. Mũhatĩkano ũyũ ũkĩrurumũra marakara ma arĩa mekorire ho kuona ũikarire kwa ihinda rĩa makĩria ma mathaa 6, nao maobithaa a borithi mauma Shemba gũtigĩrĩra hatirĩ ngari yakĩra. Si mbaya magari ya Safari Rally, lakini wangetengewa njia yao, watengewa njia yao kwenda kushughulika na hiyo mambo yao, na sisi wananchi twende shughuli zetu, kwa sababu kutoka asubuhi hata saa mwingine anaenda kazi kutoka asubuhi ako wapi. Tunaomba serikali siku nyingine ikuwe na mpangilio inawapeleka kama Turkana, mahali hakuna magari nyingi ama watu wanapita. Kama inzi ya Moi wakati ile zilikuwa zinakimbilia wakati ya msituni huko Cherang'anyi, Kachipora, wapi zinakuja hivi Nyahururu hivyo. Lakini sasa kukuja kwa Lamu inaindafia na wasafiri. Hatujakataa Safari Rally, ni kitu mzuri. Lakini sasa unaangalia biashara ya Wakenya wengi imesimama. Hii ni biashara ya mtu mmoja inaendelea. Tunaweza si tu peke yake. Kama mnatusikia, tafadhali tufungulieni, si tuendelee na biashara zetu. Matereba a ngari iria ciekorire mũhatĩkano-inĩ ũyũ matiuma na wĩki o tiga kũhoria ngari ciao na angĩ magĩcieheria barabara-inĩ. Hapa gari ni kama 1000 haiziko hapa. Simefunga barabara. Sasa hata hiyo watu wa Safari Rally haoni pale ya kupitia. Mũingĩ wa matũra ma Kayole, Mithuri, Kabati, Highway na Naivasha taũni makiumĩra kwĩyonera mwago wa mathako maya na wendia a indo cia kũrĩa kahũa kao gakĩruha nĩ wĩingĩ wa agũri. Nĩciĩkĩte wega mũno tondũ nĩtũmĩte wĩra witũ improve hanini. Na korona tuorio no tugeithie ikoingĩ gĩthatũ. Ni hakwa nĩngenete mũno. Mwana wa biacara thaa ici, mwana wa biacara thaa ici. O mũndũ ũroria mũndũ kana nĩ athikari arathi. Oiwa tuthie ani 50 igana 50 igana ugo ni hakwa nikauga atiriri mature hagia maita maingĩ Naivasha. Mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia thirikari nĩ yacabithirie kũhingwo gwa barabara ici nĩguo gũtemera njĩra macindano ma Safari Rally marĩa mahanĩkire rũnyanjara-inĩ rwa Soisambu rũrĩa rũrĩ kilomita nini kuma taũni ya Naivasha. Kĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ.